an intro a full time mania penalty tie break a hian tu nge what number 18 nge what number 14 hi penalty a hian chak zok ang semi final thang zok ang ti hi pe thiam oh van nei pe thiam ani mai ole penalty pe donta what number 14 te le number 18 te nia what number 18 atangin Ari Benjamin naron chuaka what number 18 Ari oh goal oh next sa hian what number 14 tan ming thana zadeng puming thana khatla pi baby pasal ani Isol FC technical director puming thana zadeng in ball an la an darem sau sawa penalty ya goal score theyang em an wat tan penalty ya goal score theyang em puming thana zadeng a goal lo tat inge om zia du ina over confing a pet na lo dive tha mani putet te a goalkeeper dive thei ve lama ve ven peta Ari Benjamin pet gola ming thana zadeng ina pet goal lova zirtluanga number 20 aron ding chuaka mamit college associate professor mo zirtluanga goal zirtluanga apahan goal lo teu em masenal khop mai tu na mi khaju Mazara ron ding chuak vele a number 14 tan pu Mazara left winger chak em ei pu zo ding ane na in noi tek chok khania pu Mazara ani mission veng thang ani em mission veng thang Mazara oh number 17 ani ya jersey number 17 Roberto Carlos Mazara save that goalkeeper ku bon tu Mazara pe goal di save puiru tu pusanga model veng goalkeeper chalutuk mai ni a bon tat kha chu rap thak lu tuk tat a palian box sia a ham thui sia tuna number 13 ne goal score thengat dive dik ve ya amara chu goal tat Victor lalbiak moya vankal Isol FC head coach thin khani ama hemi ma chia champion pui tu khani ya Isol FC Victora busanga na pet goal ang em mission veng thang local council chairman Victor la bi mo em pet goal ta peka helam pa pupeka captain ni naron hlen thei don em tuna hian what number 18 tan captain am ben sheng tu nia awahan tha em pupeka left back ania utility player ani bokani hi khoi muna pok khel thei futsala pok khel thei ani hi mi in pm mai ni tui hlom top ania Sunday school zirtir tu lo ti tat thelama hian fence ten pupeka goal scorer hep a goal dikhan what number 18 te penalty an chakani full time khan 2-2 nia tie break khan pupeka te dikhan semi final an luta veteran football tournament dikhuan what number 18 10 what number 14 te
in khel pa ngai a khan 2-2 nia chuan penalty a tie break a khan in ward number 18 te an van nei ta zok ani pusang te a dive tha thei khap mai nam goal hi kha hui tak ani anh hay đâu bắn sâu cái lỗ không đâu càng khỏe